Donald Trump chuan kumin presidential election a thawhpui tur vice president candidate turin JD Vance thlang felta a Hetih hian khawvela pa hausa ber Elon Musk-an Donald Trmp puih tum thu pawh tunlaia thular ber zinga mi ani engpo ni se USA lamah mit le beng hi han len le phawt mai te ang July ni som pasari ni lai ni ani a bazar thlir tu te chibai ule thotan ni khan ven himna na satak nuaya abeng bande sa tuam chungin Donald Trump chuan Milwaukee Republican National Convention man na mun Pfizer forum aluta hemi hmalok hian Trump hian a vice president candidate ni turin JD Vance thlan thu apuang ani JD Vance Ohio senator ni in kumsom thum pakwa a upa ni a Donald Trump du lo tu ani thina America ram Hitler turani Hetih in Trump achungchang alo soi hial to a chutiang mi chu Trump an vice president candidate tura athlang tat mai hian soya hlo hle a ama JD Vance baka hian vice president tura puan ani hnu hian anu puih India thi sen kai usa chilukuri Vance chungchang poin ngai vena hlo ngal hle boka keini poin kan soizui ve don ani Vance Ohio State Middletown khu apiang le seilian ani a high school zo hnuwa US Marines azoma Iraq war lai khan combat journalist and public relations officer ani JD Vance amhing pum hi James Donald Bowman ni in sangha zakwa somriat pali August la khan Middletown a alo pianga August la kum somli atling don ani chu anu chu rui hlo wanga tal buai edik ni in akal thei mai na pai na tlan bo sana apile puten anen kol seilian ani sipaya tanga ban nuwa Ohio State University le Yale Law School a kal le in degree thata ka neya Silicon Valley a po venture capitalist na athok to boka kumsang ni som paruk khan le khabunga inom zet mai hillbilly elegy ti chu ziakin hele khabu hi athil ton hrang hrang a zia na ni a retheina le har sat na hrang hrang kara seilian ani na le chuta tanga thil zir chua te ziaka a hun lai le khabu hral kalber ni in copy makta duai ni don hral ania fima te po an siam hiala Donald Trump an vice president tura arwat hnuwa ale khabu hi Amazon la chuan le khabu hral kalber ani le mekani hillbilly elegy le khabu hi Donald Trump ba fapa Donald Trump Jr chuan adu hle a hele khabu wang hian anin hriat pha ni in soyani a tunlengin Trump Jr le Vance te hi thian thatak ani ta zelani Vance nu pui usa chilukuri Vance hi India ramatanga US PM fanu ni in lekha thiam tak le zir sang takani a Yale University a zir nuwa University of Cambridge atangin philosophy a master degree anei le a US Supreme Court Justice John Roberts le Brett Kavanaugh te Clark na po alo thok to ani San Diego California piang le seilian ani a Yela azirlai hian Yale Journal of Law and Technology a managing editor ani a Yale Law Journal a executive development editor ani boka Yela kumlia zirhnu hian Bill Gates tenu padin Bill and Melinda Gates Foundation siam Gates Cambridge Scholarship dongin Cambridge University a azir le a Hetih hian politics lampo ngai tu avetanin kumsang ni le sompali khan Democrat member a inziak lut ani usale Vance te hi Yale Law School atanga inria in kumsang ni sompali khan Kentucky a anin neya nupa ni ma se an sa khowona inang lova anin nei point Christian dana anin nei nuwa Hindu pui thiam ma anin nei non le a tuna hian fapathum man nei mekani usa Vance hi ukil thatakani a pasal kalkonga mi poimo berni in America ram thingtlang lama khotlang nun tla chemek chungchanga Vance angai dan siam danglam tu ani antia US me khovel huap real estate investment advisor le entrepreneur lar tak AI mason chuan usa Vance hi India ramatanga US PM fanu ukil lar le za kai takani a pasal hi Trump pati ma thalai le nam hrang hrang pot khom tu ani nge yang atia Indian culture a hria India ram chanchin engkim a hria da wangin US le India inkara inzom na thatak om theina na pasal hi apui thei hle donani ati usa Vance chuan Fox News in an kom na a pasal JD Vance chungchang soin
a thorim zia le thilzir pe mi ani zia hi mi te hian an hrethiam phak lo zawkang athu soi reng hi ngun taka angai tu vek nu chawa soi thina ni a engtik lai point mi thazok ani theina na ngai tu na seng thina ni atia JD hian engemaw zona neya mi thazok ni tumreng khovel pum thatna tur ngai tu thina ni awangin vice president candidate ni hi akong tur ni nge in ka hria atibok atirlama kan soi to angin Vance tunma chuan Trump a hotu ania kumsang ni som paruk inthan khan na taka Donald Trump beitu zinga mi ania Trump pol kan ngai lo ti in social media po olalpa avamol cha tak ti te po alo post to a America ram Hitler turani hi ti te po alo soi to ani Donald Trump president ani nuwa chungchang alo soi to dan chu a in chir thu a soya hepa chungchanga kalo soi dik lo te awang khan ke in chir hle ani atia president thatak nin ka hria mi puite tan thutluk na thatak taka siama ka hriat ve thei china president thaberani atiani Vance Ukraine uara US in rol du lo tu ni in kumsang ni somni pahnia an komna chuan min hrethiam ula Ukraine atil thlang hian eng ti zong ma in min ti boilo ati hmia mai ani kumsang ni somni pahni khan Ohio senator in thanga Trump na puya Republican candidate ni in avoi khatna ni US senator ani a avan dei chuan senator Trump khat chau mangin US vice president ani dai don ti nani Trump an vice president candidate tan a thlan hnuah Vance hi president Joe Biden le hote chuan an bei nga la Biden chuan politics thila chuan Trump chi ani Trump no pangzok ani hi andang lamna ka mulave atia Biden a campaign chairman Jen O'Malley Dillon chuan thu chua siamin Mike Pence ti du lo kha Vance chuan a tinge yang Trump policy ti hlotling tura angai dan ni lo zonga kal thei ani a Trump tlin na turani chuan dana bo che hre lawanga America mi puite ta na thalo po ni se enga ma angai lawang atia Biden a campaign team te hian thu chuan siama chuan engtin nge Donald Trump le a policy na sataka dem tu kha araning me tani le theizo Donald Trump a make America great again policy firfiak taka kalpui du tu ani le thei hi thilmak takani anti bokani Donald Trump hian vice president thannan hian hun amang rei hle a ngun taka ngai tu hnuwa Ohio senator JD Vance a thlangta a Vance thlang turanor tu zinga hian Tesla billionaire Elon Musk pawh atela Vance venture capitalist hlui ani awangin California tech entrepreneur hausa tak mer hriat nga takani awangin Trump hian atangkai pui der to a vice president candidate turarin kai North Dakota governor Doug Burgum le Florida senator Marco Rubio te ai na thlang ta jok ani JD Vance hian kumin me thla khan CNN in an komna President Trump chungchang kalo soi to te kha adik lo hle ti ka hria a kadik lo ziamin hriat tir khopa president tha ani ta ka wangin atlin le ngei theinan thei top ka chu zui ta reng ani atiani Hetih la hian Tesla CEO Elon Musk chu Donald Trump tran tu langsar tak ani meka Elon Musk hi leilunga tanga oil lak chua lir thei tu ya ta na man du lawa khovel puma electronic vehicle man du tu ani a Donald Trump ero electronic vehicle chu America ram ta na chiat na thlen tu tur niangai tu ani thung helo po hi in mil lo nan lo nei fo to a ma se in rin ni tang khan Elon Musk hi US president ta na Donald Trump du tu langsar berani le ta a report hen khata phei chuan Musk hian Trump a campaign fana $13 maktadoi somli le panga thozia tum ti te soyani a taktak ani MT ala chiang lo chungin hetiang ani chuan Donald Trump hi Biden ate tan chuan be harsa hle don ani Donald Trump le Elon Musk te hi mimala chuan khawvela zui tu mi puinga berveve an ni arin oma anthu soya piang thu dika ngai top tu adik le dik lo fin fi masak chul timi lo zui tu makta duai tel nei veve an ni ti po kan hriat vek ani ome kumsang ni som pakhata Barack Obama ta na dollar sanga lo tho to tu Democratic Party ta na sum engemoza the chuak vede orang trin Musk hian kumin US president in thana hian Trump palama atang tur thu hi walau takin lo sei to a Donald Trump tha tuma ka ni hnu lok khan exa ka thei top in president Trump ka puidona adam le thuai ka be seiti aposani heti la hian Musk hian Trump campaign fana poisa tho don thu hi ala soi lawa
mase exa account pakhat en wagnesin Marx chu Obama voter atangin Donald Trump campaign fana dollar makta doi za somriat tho tuwa ain letta chi in thlianna kalpui tu te chu anna salo khopang le tia post chu Marx hian ni e ti in reply ani Marx hi khawvela pa hausa berani chu thu ran ni se exa follower makta doi za som ko chuang nei me ka ni a avoi khat post in mi pui ngai dana soi danglam na sat thin zia chu ke a in rezok vekang Twitter le nuwa Donald Trump account tinung le ngal tu Elon Musk hi US President Donald Trump hlang kai le tu zinga poimo ber pakhat ani le mayangem ti chu zona ani me kani bazari lo thira wangin kan lo me